kisemo ɗon miɗo weltani on oɗo vidéo ko fi président IFDG président Cellou Dalein aɗo mi wolde piji goo miɗo constate ɗo piji guinéɓe goo mal intentionné ɓe goo yaltoɓe ɗo bimbe kikide yiyanana Cellou Dalein attaque mo dénigramo Cellou lamotako Cellou no foofi Cellou no wuli reedu Cellou kanko yeyeri Guiné ko Cellou waɗi ɗum ɗo ko Cellou waɗiri ɗum ɗo ko Cellou waɗiri ɗum ɗo mi faala on pose des questions vrai Cellou wona kanko ni président de la république wona kanko laami si a ƴetti bilan mo Conte waɗuno on kanko Cellou ko wonno premier ministre a ƴetti bilan depuis CNDD Alpha Condé Konaté kanko Doumbouya fewndo ɗo si a ndaari bilan ko wona e waɗede ɗiɗo kon fop ala premier ministre jo ɗo wawa wiide waɗa mo défi kanko Cellou Dalein kono onon komi faala on landade ko honnon accan ton laamiɓe accoton faalaɓe laamu buy hara ko woni o ko woni bimbe kiiɗe ko Cellou Dalein saɗi ke yay moment donné yo yimɓe ɓe gaccu ngaygu sa indi leydi men ndi yarta yeeso ko toñugol ɓe duwaka toñede jaggugol ɓe duwaka jaggede yanangol ɓe duwaka yananede tooña ɓe bonna yawoɓe ɓe wi'a waɗa hay fus si en tertaki ɗum jama on sikkiɗo hande haray ko Cellou woni probléme ji Guiné ɓe acca ko probléme ji Guiné woni ayay ɗo yimɓe naalumaɓe ɓe dartako ɓe ataka Sékou Touré dey ɓe dartako ɗo ɓe ataka Lansana Conté awa ɓay kanko no président ɓe dartako ɗo ɓe ataka awa kanko Alpha Condé ɓe ataka taɗo Dadis ɓe ataka taɗo Konaté ɓe ataka taɗo Doumbouya ko Cellou Dalein haɗi heɓen courant ko Cellou Dalein waɗi internet satti ko Cellou Dalein waɗi sécurité ala hande ko Cellou Dalein haɗi Guiné en fotta ko Cellou Dalein divise Guiné en ko ɗin question ji yimɓe ɓen duwa joɗade analyse ɓe jooɗo hara ɓe yarana haali Cellou ɓe sela mo kaw woni ɗon sadi ke mo wi ɗanninayi ko Allah huɓɓini kon on tigi ɗanoto ɗum ɗo noon yimɓe buyi d'ailleurs je vous préviens et je vous rappelle encore de plus min namomi militant du IFDG et je suis pas un communicant de l'IFDG min omon ɗon e yide min mi ala ande kadi parti politique en fait parce que voilà on tigi ande kadi sulmanoma min noon mi sulmetake laaɓi ɗiɗi suma sumito koye ma fena e wongoro komi pullo avant tout e ko changement men faala e kadi guinéɓe ɓen fottine hara mo bonna hula on accali toñugol ɓe duwaka ɓen toñede jaggo ɓe duwaka ɓen jaggede leydi yarta yeeso continue amalgame siko jokkuɗon kon si Allah jaɓi onon wonɓe ɓen e jalde fewndo are ka wulloygol sikki Alpha Condé laamino ɗo waɗi bewre duuɓi 10 e goɗɗum ala ko ɓe gerali ala ko ɓe waɗali ala ko ɓe gerali ala ko ɓe waɗali Lansana Conté ɗum waɗo plus de 23 ans e goɗɗum Sékou Touré duuɓi jelumo laami ala ko ari luttude kono onon yaltuɓe ɓen affiche yaltiɓe ɓen woni e yennude waɗa wasirnede yenna ƴaway otoje ƴaway 4x4 je wowla ko faala yenna dénigra yoɓe mbuuɗi divisa himɓe jooɗo e hoore waɗugol piiji ɗi Allah non c'est grave mais alon solo man ngulamu ɗon gonɗon e hiide ko yanowu joni ni ko janggo ko faɗɗi janggo ko yontere arore ko lebbi aroji ko ɗi duuɓi aroji ɗo Doumbouya yahay no kaniri e jokkuɓe mo ɓen kadi hersa et la vie continue mene men asata goɗɗo min ala contre goɗɗo mais sachez que mettez dans vos têtes ko waɗi kon guéré ko woni kon puusde leyɗe goo waɗa guéré on puusa ha guéré waɗa lagine si Allah jaɓi en fo mo ɓe woni e victime parce que leydi si tawi tun saria ko leƴƴi ko sengo wona e laamorede ndin leydi guéré waɗa e mayri et si guéré waɗi e mayri mo ɓe wona e victime ɗum ɗon tun mi faala on rappelude quoi donc ara en ɓe weltani on ko honorable Abbas Ba depuis la RCA Bangui